BAMWE ba MCAS batongeretwe ni munini wa spika mwendali na mutongeria wa BARIUGA mwenda ithileni barombete RAIS RUTO kwathura rwangi rwa mwanya ruria bagwita Meru Metropolitan Services ruria rugatungatira na kwatha Meru ni untu ititite bwega. BARIUGA kwethirwa tiu bagaikia muswada jonge jo KUINGATA NGABANA KAWIRA mwangaza gitene. Nkurukine baugite KIUMIA TWITITE bagatigira bakumarukia gitene County Secretary KIAMBI ATHERU ni kiria BAKIUGA na mbirite gutumira obisi na mainya jawe buthuku. Makarika jarua ni jatigite biuria bitena machokio kwethirwa kaunti ya Meru igaturaga mungenene jwankucha ni ocho tongeria kana gukarogia thiri kenda mukari ethirwa agitetheka. Muthurumuriuki ni agutwambiriria cio. Ikire kuonekana indonde ne kaunti Meru kitambere kimata na DMC pa kaunti Meru bachimiritie batongirire munini wa speaker no mwendali amna mutongiri wa braba nini ndene kaunti Meru no mwenda ithiri muthyo narua bagwite bwe bakinyite muthia na nikindu kire bakwenda bajoka KIUMIA TWITITE onto bambere buketha bwe KUINGATA mwandiki munene wa kaunti Meru no KIAMBI ATHERU na KIAMBI ATHERU no onto nuingite muno wewe tukwenda kwenderia this message owe KIAMBI ATHERU umenya owe twakwinga no menyo kana nontu narere nyawe terore mucharo mbere we twakwinga otime auri oganga kiantu Meru kethe ngavana KAWIRA otumira yamo muirae itawe ngo uwe ngavana reka wito otumira wita kuwa ndeto no twina jeshi mana ngatorwa athina njirengi batu tukaria in fact twicoka twamonia tukumenya mbia thirikari mai titite bore ibatiri wita Meru tukareta yau ariku na twambire impeachment turiambiria ne KIAMBI in fact KIAMBI nyato te ndie senate KIAMBI ATHERU ni hao na tuthira ni anwe i communication tweka bwito ki speaker then twambirire ngavana iu tukambiriria soon and very soon amno bubu bakiroma mutongire mugongo na munini wawe batigire ndene kaunti Meru. Now our president is Excellency William Samoei Ruto narabore bomenye ibwato chokerie mpanga Meru na chokwa aiye to eya agachenjia but our governor atachenjia kinyaka arathukire nkuluki euria akaririra ari nara seneti na naete muntu muthuku maindayana nkurukinyerera twamuretete seneti kabanya tonere Meru Metropolitan kwa bomuno turerwa general tuna so many generals from Meru kenda tuna thirikari iguthomana na thirikari ira nene kendo undictator bubwe Meru bitu kwarire ni dictatorship that njia ward itaona maendeleo nonto ntekwina rwimbo rwa ngavana that yakithe ward itaona maendeleo nonto MC wa kithe ward na kuyokosoa mantwira ya kuendelea kuriku na ndenda kwira Meru mwangana arua ngavana atathoma County Government Act kwa ati kumenya ngavana nsimbi buru leo ni othine era twina yo Meru na ou eshimiwa bangi bauga inkoromba thirikari yetu nene anene betu president na deputy owe batutegere Meru twithine nene kethira iguturetere igu igwitwa Meru Metropolitan ineretwe tutetheke wananchi batige kurira nontu kona cionthe antu betu abakurira so tugeya kureterwa menja general wa Meru agaika Meru mutaratarene boya agaika MCAs boya agaika MPs boya agaika mwananchi actually nya boya zaidi nontu itukona menja general ari Nairobi badi na ikire mikakati na systems ikuritango iboya na muthine na ndine mukanaki ngavana Meru kwa mwangaza BAKIUGA TWITITE no buthe bakireta rwari rungiro kumita itetine twina MCA around 65 baraba noete na itukumaibo bao na ntukwira wethe ngavana no kwenda kumenya uterekana mantu ya winayo na nonto KIAMBI face MCA bau KIAMBI ATHERU no aba face arwa mbere owe ngavana wethe tukwenda kurekebisha hata utaona vile utafezi hiyo maneno either ndaba option ithatu option ya mbere Meru Metropolitan Services MMS number 2 boitekerie tu ni muntu kathita na abu bwa muchokia number 3 kore mania to invoke article 1 of the constitution ire kuwa all power belongs to the no wethire wethetie meya ya maingi muno withite kanisa ere ku saiti ya barabara itemira kana barabara itite bakanywa no soka kuramba nonto wa bishop ngo kwelenga awe yerete ugawi kwa seneti renge na ngona weta seneti wewe tukaendio na twaendete renge twamuni akathita renge na tutekwelenga na heshima wapo kuona hii barabara bauyuretie barabara bauyuretie rende turero uyuria ndi turayurerie no tete ne ariku yau batu tote ya baite family kanisa ene genda utoritirango no ndio ne rio idara to wa mtukufu Rais Moi ili adirire
na tutume ku worship governor kenda mandu yaku yo dictate othiria Meru utie MCA wa utulire maru nkiripotera Uru TV Bito Muthuri Muriuki.